ke pauli he pōnei, kua talia he whanoi ke pule puleanga he palimia, ke liwanono ke whahui waru e mtakupu he toi whakawe. Lele mai e wakalele si taha tūrungu furu hekeles, ke taha ke mai e ni sini tāwiri hila fōu. Whakalawhalahi atu ko okolo sana soni holo, si ani he tau tūru to walatala tutupu ke lanta ia moi a whiawhinei. Whakamua ko talia he whanau ke pule ke halo tūlu whanoanga he aho tūlu mfurumata he mahena iulai e kupupuleanga he pale mia lilifu ko Dalton Tangilangi ke poaki ke komisi ke liu kise ke he toi whakawe ke whakahui waru e tau matakupu he toi whakawe tunga e matakupu ua ke marikisi hake e tau numela ki loto he whanau iki pule mai he wha ke he waru. Kai whakamua ko poaki atu ai ke he komisi ke ngahua ki ai. Hanei e tau walatala ia. Koe manako he palimia ke whakahui walu e matakupu he tohi whakawe mo i lalawhi atu taha e matakupu fōu. Whakamua koe manako ia ke whakahui e matakupu whā he tohi whakawe ke hiki e matahingoa palimia ke he matahingoa whakaperitania koe Prime Minister. Kua manako fōki ke whakahui e matakupu ua, hangawia ke he tau numela e ke pule, kua whiwhili ke eke mo iki pule. Kua manako ai ke malikisi hake mai he tolu e iki pule, ke he 5 ke ngahua ai me palimia ke he whono iki pule. Kua manako fōki ke whai matakupu fōu ke lalawhi atu ke he wala nei he tohi whakawe, ke lalawhi atu ke ai ua e katofaanga koe tau iki pule whakahoa ke whiwhili mai he palimia mai i alau tolu e tau lilifu he whono i ke pule. Kua manako fōki ke whakahui e matakupu ua fumaono, ke whakaloa atu e tau ngahua he whono i ke pule mai he tolu e tau ke he whae tau. Koe whakahui anga nei, mai ke ai e whono ke pule ke pāme whakaosi, he hamangaho ka mōlea ai e tolu e tau mo hiwa e mahina. Kua manako fōki ke whakahui e matakupu ua furumataha ke whakamahino e tau whakatoka anga ke lata mo e omonua anga he tau e ke pule mo e whakatunu whono ke mahino me māma e lau tolu e tau lilifu e ke pule e tau whakaholoanga ke lata ia mo e katofa anga he whakatunu whono fōki ke he mga aho ka whakaosi ai e whono ke pule mo e hawhangi e taha whono ke pule fōu. Ko manako ai fō ke palimia ke whakahui mo e whakaonga i tau kupu kua lata ke he matakupu ua furumatolu he tohi whakawe he mga nei, ke hiki e tau kupu Niue language, ke he tau kupu wangahau Niue, sipihia fōki e matakupu ono fulu he tohi whakawe, ke hiki e tau kupu Audit Office of New Zealand, ke he tau kupu Auditor General of New Zealand. Ko manako ai fōki e kupu pulang he palimia ke whakahui e matakupu 5 hangawia ke he whakawhilianga whakahiku ke lata mo i tau whakawhilianga lalahi a Niue ke uta kehe e a tāina he tau tangata Niue ke tohi ole atu ke he whakawhilianga liu whakawhili tuko lunga he patuiki. Ko manako fōki ke kumikumi he komisi ke maeke e whakawhilianga liu whakawhili tuko lunga ha New Zealandi mo whakawhilianga liu whakawhili whakahikuanga ha Niue. Kua whakahiku anki koe manako ke whakahui e matakupu tolung fulmalima he tohi whakawe, ke maeke e tau matakupu osi ka whakahui he tohi whakawe ha Niue, ke whakamoli he tau tangata vili, a to hoko e tutuanga ke uaki he whono e ke pule. Koe puhala nei ke whakamukamoka e tau huhu kua tuku atu ai ke he vilianga. Koe whakahui anga nei, ke nā kai vili takitaha e tau matakupu kua whakahui ki ai, koe amanaki ke whakahui ki ai, kai maeke ke puto ia auloa e tau matakupu kua manako ke whakahui moi vili whakalataha ki ai. Kua talia ai he whono ke pule e kupu pulanga he palimia, ke tukua tu ke komisi kai nākai whai mangaho kua whawhasi ai he whono ke pule, ke ngahua ki ai e komisi ke liwanono ke he tuhi whakawe. Koe langaua kia nei he tukua tu he palimia hana manako ke whakahui e tuhi whakawe he motu, whakamua ke he whono ke pule hongfulma fitu aki, moi hanei kua liu fōki ke he whono ke pule ke hongfulma walu aki. Le hoko mai he wakalele ko Hercules si taha tūrungu furu ke he motu i ne awhi ke taha ke mai e taha ini sini taha vili hila fōu. Ko e mena ia na tāmasi ai e malolo hila he pouri he pōwhaiumu ke ngā hoa e tau insinia neo mai he whāheta puka male ke he whāreta vili hila. Ke lata mo e ni sini fōu ka taha ke mai i ne awhi. Mai longa PCN News ko e le kua ke ua aki anei ne malana ke lea e tau ini sini tā vili hila ne no mai pa waki i New Zealand. Hanei a esta pavihi mo e tau walatala ia.
Koe tau whakaholoanga ke tahake mai ua e inisini tāwili hila ke langmatai ai ke tāwili e malolo hila he motu ha kua malana e matapatu inisini tau whahitapu e kua mole. Whakamaama mai e Brandon Kulasea ke BCN News he whahitapu e kua mole. Mga honei, hakoa ngahua hua mitaki whalu e inisini, e ua e inisini, taha ngai e inisini he tatoro ne kua rekua ngai kai hane whainga hua matoro ki ai ke lari ke whakalaukauka mai he ana mui mai he tau mga kua mole. Ki sia whuki na tatoro mga honei ai lahi e la ke he mutu, si naka i lahi whuki langmatai mai he sola, ke langmatai ke hatatoro kawenga, ke he malolo hila he mutu. Ne talahau mai foki e Kulasea e tau whakatokaanga ke lāte e me tau inisini ke tahake mai motu New Zealandi ke whakaonga ai ke tāwili e hila he motu he lahi e ka whenga ke fua he tau inisini tuai. O nana maua mo e engineer mai a Terra, ko hiki foki de maua e tau setting he tau battery, si koe mga honei mong ka hokoi ke mga hoka lahi e whakaonga te tōru hila, ati tupi lahi e whanau ke o ke tāmasi e tau hila he whalumatakawi. Longona foki ne maua e masmaskarea he tau tangata, mo i tuku atu foki ni e tau whakau e ke he tau whakauka, mo i tau mga hokoa masmaskarea e tau longa he tau tōru mo atu ke he tau mamatua. Tuku atu mamatua tau whakau e ke hamtūra tau whakauka, ke tau mga hokoa morikatua. Mai longa BCN News koe malana ke langa ua kia nei ne tupu ai ke he matapatu inisini tāwili hila. Mo i kisia ki ai tupu e tau le kua nei he tau mngaho ne nākai whaitangata ngahua insinia ke he whahe ngahua he tau mngaho ia. Kua kumi atu ai ke he matakau puli ngahua ke he tau whakatokaanga lau tōlu ke he whaitangata insinia pauaki ke he whahe ngahua hila. Ha koe iloa, koe lewa mo e toko ngāho ai tau tangata ngahua penei ke he whahe ngahua tāwili hila. Ka pehe mai e takita ke matakau puli ngahua aida tālangi he kesi, mai longa lau tōlu e tuanga ke tau tangata ngahua he whahe ngahua hila, ka e koe semo se mua i pawakini e tau tūpe whakatuwhano, ke maua mai ta tangata insinia ke lāta ia me whahe ngahua nei, ko hei ai whalua tau ngahua ne kua whakatutala kia e matakau puli ngahua. Koe whahe ngahua hila ne ngahua e ki lalo hifo lewe kianga he whahe ngahua papiliki, takita kia e Clinton Chapman koe Department of Utilities, ke he pataanga he tau whahinga hua he Ministry of Infrastructure. Taha e matoka ne vela i a lufi he pofa yumu kwa male. Talahau mai e te kitaki leo na kai whai tangata ne pākia, mo e hane whai whamaupopo ai ke he hokutaki ke he le kua nei ni tupu. Ko e tau ata kua manaki ke kisia ke he tau walatala ne tapaki ai he tau tangata ne kisia i le kua ne tupu ai ki loto a lufi he pofa yumu. Tokalonga tau tangata ne kisia foki e pelewawhi nei he mga aho ne vela mo e puho lahi ai. Ko lau tōlu ke tangata ne watu ke kumikai ke he tau whalekai i loto a lofi he pōwha iumu. Kisia ai e motoka nei ne kua vela mo e kisia foki e mga aho ne he hoko atu ki ai e tau leo mo e matakau tāmasi awhi ke tāmasi ai e awhi ke he le kua nei ne tupu. Pehe mai takitaki leo Timothy Wilson kua manaki ke e whakakatoatoa i tau kumikumiang he whahinga hua leo. Ka whakaue, ko kua nākai whai tangata ne pākia. Nākai pākia ia e tangata ne whakaholo e pele wafi nei. Pehe takitaki leo, ke he halau tōla tau kumikumianga, nākai whai meana tuaha, po ke tupe ki ai ki he le kua nei. Kua uta kehe mai e motoka nei he pō ia, mo e tātu ai ke tahamatakawi, ha koe le kua ne tupu, tāta lahi ki he puhala tū ne whai, mua atu e lawe ki he tau pele wafi me tau motoka ne whai o viko ai. Whai matua ko whakakisi tau manatu nā kai whiawhia, ha ko uta kehe he whakatuwhono e tau tupe tāma, ke lata me wholu he tau whānau ne nā kai, la tuia e hongwhuma walu tau he mui. Kua kumi mai a lau tūlu ki a BCN News, ha ko nā kai whai whailoanga e whakatuwhono ki a lau tūlu e tau mamatua, tō uta kehe e tau tupe nei. Hana i e tau walatala ia. Pehe whalo e tau mamatua kua late whahe ngahua nei whakatuwhono ke whakailoa ki a lau tōlu e tau kakano ni kua uta kehe ai e tupe tama. Kumi atu ai BCN News ke whahe ngahua whakawhili kele mo i tau ngahua whakamotu kai nā kai la whai tali mai. Mai longa fōki e BCN News koe lau lahi e tau tangata he motu nā kai maame lau tōlu e tau matu whakatuwhono tohi ni e whakawe ki ai e tau whiwhilianga ke lata ia mo i tau tupe tama.
Mahino ki lotu he matawhakatuwhono child allowance he tau taha whihiwisi o hivung fuluma lima. Ne pehe koe tau whanau ke he tau hong fuluma wha, ke hong fuluma walu. Ka nāka i o atu he aonga, kua nāka i lata ke moua e tau tupe tama. Kumia atu ai e ke he aonga tukolunga, mo i talahau mai e hangai whai aonga ko Moira Jackson, ko e toko lima e tau whanau he tau hong fuluma taha, ne kua whakausi tuai mai he alatolo tau whakakoanga he tau mga honei. Mo e kua whakamoli ai fōki he alatolo tau mamatua. Pehe mai a Moira Jackson, ko e tau whanau nei, ko whai mga aho fōki he whanau nofu he tau kaina, mo e nāka i o atu he aonga. Mai longa ai fōki, ko e tonuhia he tāma ke whakaosi mai he aonga, kua tohia mahino ke he matawhakatuwhono Education Act he tau tahe awhihiwisi o walung furumahiwa. Ka talia ki ai e tau mamatua, mai ke e tāma kua tū e hong furumawhai tau moui, ke nofo kehe mai he aonga. Mai longa fōki, ko e whalua nei he tau manatu he komisi he matakau United Nations ke he maweheanga Convention on the Rights of the Child he tau uawhi hong furumatolu, ke whai whakahuianga e whakatuwhono Niue, ke he tau matawhakatuwhono, ke aua whai tāma ke whakaosi tuai, e tau whakakoanga ke o atu ki ngā hua moa tupe, kai nāka i katoa toa e tau whakakoanga halau tolu. Ko lewa fōki i he whai tausi e tau walatala he matakau whakapuloa ki he matawhakatuwhono he whai whakaako, ne kua lewa e pehe ke whakahui, kai nāka i la whai tausianga ki ai, kua tata ke hongfurumalima e tau he mga aho nei, he talia he kamate tau whakatutalanga ke whakahui ai e matawhakatuwhono Education Act, kai nāka i la hoko atuia ki loto he whono e ke pule. Tali mai he kamata e tau whakaholoanga 4G ki he motu he tau kwa moale, nā kai ngā homita ki e whauru he tau telefoni o ta whāno. Mua atu ki he tau telefoni iPhones, kai koe whāhita puka moale, ne whakailoa ai he kautaha Telecom Niue, ko whahiki anga whō ke lata mo tau telefoni o ta whāno iPhone he tau mga aho nei. Koe whahi tapuka mole ne whakailoa i he kautaha Telecom Niue, ke whakailoa ki he tau tangata he motu kua mai ki tua i he tau tangata, ne whakaonga he tau telefoni Apple iPhones, ke hea telefoni mo e whakawhano meli text message ke he whaurua telefoni whoki. E tunga ne he iloi laulahi tore tau tangata he motu nā kai ngā hua e tau phone mo pau ke mai ke hea mo e whaonga text SMS, e whakaonga ni e app ne taka po ki ni hau me phone mga honi kua mai ke tua i iPhone ke whaonga pia tunga ni ne whakatai e taua ke maho whamu me whakisi atu ke whamui whiwhi me whaonga whiwhi lewa te i ngā hua au me hako a whai ngā hua ke lali ke whakangahua e puhala nei ke lata me tau phone tari mai he mga hone kamatai e 4G mai he wāwhi hong fulma fitu, mai wāwhi hong fulma waru. Mihu vihu, longa e lahi ngā hua me matutaki me tō tangata ngā hua ke wharu motu kehe. Kai ngā hu whakamua ne kamate mo tōre whaholanga nei, ngā tū whakaku e ngā hua hako e COVID. Nā kai a tātou tangata ngā hua me wharu whaonga hua ne whamatutaki ke i kua whausala tōru me ngā hua he tō mutu hala tō. Ato more COVID ia se kua liu matutaki e ngā hua nei me kua whiawhia. Nā kai la mai ke tau telefoni Android ke hea noa ni mai he tau telefoni halau tōru. Kai ngā hua whakamakamaaka ngai ni halau tōru ke he tau matanga hua ia he talahau mai e Roy. Ngā ni kai ke koe iPhone hau. Masia kai ke whakia whamua koe update ne kai e software ke iPhone au mo e ka behe whai ka nā kai mama ya kai ke whakia po ke whaanga whiwhi hawhangi ha motola officer i alofi hawhangi 24/7 mai ke o atu ke whakisi atu he whanonga hua koe whaanga whiwhi mai longa koe nā kehe tau palana ni kua whakatoka ke lata me 4G koe data only mo e data and call. Nā kai mai ka ke whaonga ke hea i whoni hau ka ke data only ni e palana ne whaonga. Kai mai ke hiki ke whaonga ke whaonga voice whoki. Kai mitaki lahi ka pe nā kai mama po ke nā kai ila ramen ke tausi. Matu taki mai ke he whanau matore ofise i alofi. Mai ke rotoru ke lau matai a kai ke whakisi atu mai whamama, mai
Ko ingo e tō mena ne lata ke tausi ke mekare ke whangi ai fu. Ko whakahoko e taha whakaholoanga workshop ke he aholotu he whātapu kua moale ke he whāle tā whapolosea ki whono kula i alofi hangao ia ke he tau whakaholoanga whusiika ha Niue me tau atumotu i whāwho. Toko ua e tau pulotu ko whenonga mai ke he motu he whātapu kua moale mai he motu ko Australia ke takitaki wharu a tau whatutalanga nei. Koe tau pulotu toko ua nei mai he Australian National Centre for Ocean Resources and Security, Boke Anchors, koe Professor Quinton Hanish, moe takita ki he tau whānau he Anchors ko Ruth Davis. Tungo nini loa tau tolu, lahi mahaki tuna species ke he ACPO, ke WCPFC area koe Pasifika ia. Si ono fulu pasene he tuna species na extract mai he WCPO ia ke compare ha me whalu mala mutu he lalolangi. Na ia ne mahuinga lahi he tuna species moe longa tonga hua i tua kaha ki tau se tau conservation management measures ki lamatai ke manage se tau tau tuna species ia. Si ham nawa whanau hai tau tuna species ia mai whalu i set ke whalu motu ke whalu motu. Taha he tau matapautu manatu ke he whakaholoanga he aho ki he tau puhala kua meke ai e motu ke le veki mo i puipui ki he tau whakaholoanga fusiika ki he motu mo i pihia whoki ki he tau atu motu he Pasifika. Koe manatu nio ke whakau e whoki he tau stakeholder nio mai hao nei. Ai toka langa lo tolu nio mai. Ka koe ono nia mo tolu ke kisi e puhala he watu ki mua. Mo ha whia whaki te puhala ki ngā hua o loa, mo i ki sia whaki ni e laulahi e tonga hua, ki he motu o tolu, mo hi ngoa e tō mena ka moua mai he in the marine resources, ki moua mai tō tolu whaula benefits ki ha mai ki laumatai ki motu ni a tō tolu. Tunga e ko lahi te ngā hua whaki mai anei ki he conservation, ki se tō tolu he under the now umbrella, ka koe haia whaki ka ono furu eni pasene ta I se ta tō tolu ni, lari whoki ni a tolu ki moa mai wharu tau benefits ki lata mai tau marine resources una tuna species ne takai ki motu ni a tolu niwe. Ne whenonga mai e taha ofisanga hua he New Zealand Defence Force ko Lieutenant Colonel Amy Davis ke he motu he ahofua he whaata kua male ke whakahoko whalu a tau matanga hua mo e whakatutalanga mo e whalu a tau matakaunga hua mo e tau ofisa he motu. Ko e whenonga whakamua hānaha nei mai ki Niue, si ko mai ka PCN News ke whakatutala whakalaulahi mo ia ke he whalu hāna taunga hua. Ko Lieutenant Colonel Amy Davis koe Defence Advisor ne whakamau ki he motu ko Tonga, kai matapautu whoki hānanga hua ki a Samoa, atuku ki Ailani, toke lau mo Niue. Mai ki a BCN News ke whakatutala mo Amy he pungi ni awhi. Pe he mai a ia la he mahuinga hānanga hua, ko mai ke whenonga atu ki he tau atu motu he Pasifika, ke langumatai ki halo tōra tau whakahaloanga ne whakamatapatu ai ki he Defence Force. Lahi he whiawhia hana ko mai ke wheleweia mo e whakatutala, mo e whalua tau matakaunga hua he whakatuwhono, he whahi tapu kua mole, tunga whahinga hua leo leo, whahinga hua le kua tupu whakaofo, mo e whahinga hua fusiika. Ko mai ke a ia ke kisia tuanga Niue ke he tau puhala ko mai ke maua manaki ke he tau whakahaloanga ke puipui le veki mo e langmatai e motu mo e tau atu motu he Pasifika. Tōlahi e furufuru ala mo ia fua I pungipungi mai a whakatata he maanga hala kepa ma le loane kua whakahoko ai ki hea whaiumu he whahita pukua mali. Ni lahi e amamanaki he maanga ke he lahi e uha mo i havili e aho kai lahi e munuina kua nā kai pihia mo e whakahoko e tau whakaholoanga mai a whakatata he maanga. Hanei e tau walatala ia. Kua kisia ke pungipungi tokolong e tau tangata he motu, mo e tau tangata whenonga e wewa kua tolo atu ke maanga. Ka toi hongfuluma on e tau whale whakafua kai, ne kua whakatutu viko he maanga. Kua whakafua e tau kai papakiu, umu mo e tau kai kehe, tunga e nane, sushi mo e tau kai humelie.
Fulua ala fōki e tau ngā hua lima he tau mamatua whiwhine, kua whakatātā me tau ngā hua lima he tau mamatua tāne. La he fulua ala fōki e tau fua he whunua ko kisia ki he whahi mua, he whale ako he maanga. Anei e ke pule he maanga, hala kepa lilifu ronda to mai lunga, mai hana whakamatalaanga mai aho. Whakaue lahi ma kutu se fua ko hoko mai tolu ke aho nei, ke whikisia ke tau mata. Moi mai ke tolu ke kisia e fualinga, he malolo he maanga nei ke lata we tau ua afe ua furumatolu. Ke he hākua tau matakainanga he maanga. Whakaue makimaki atu ke mtolu. Hako he mtolu tau manako motu. Manako maanga. Moi hato tolo tau ngā hua uka he o mai he hala. Manatu foki hato tolo tau matakainanga he tau motu kehe. Le tumau ke kisia mai e tau ngā hua he hato tola maanga. Manatu foki e tau matua he maanga le whanofu mau, kai nā kai hahamu tau tolu he aho nei. Kua ole atu fōki e lilifu e ke pule ke whakatuwhono me palimia, ke laumatai e maanga mai halo tolu a hala tahi ko puruhiki. Lilifu palimia. Tahani e ole he maanga hao, ke lata mai aho nei. Whakamole mole. Tau se la e hala tahi he maanga ke whakahanga mitaki. Manako lahi e maanga ke aho wakaria mau tolu ki puruhiki. He tau ua afe ua furumawha. Pihia ni e tama ole ha mau tolu ke lata mai aho. Kua whakakise fōke tau manatu whakaue he tūwhono he maanga ko Ricky Cornelio ki he hana whakamatalanga. Whakaue. Ke tau marolo ha tau tolu ma tau tangata he maanga. He ha tau tolu tau ngahua kua nonofua ma manatu ke lata moe aho nei he maanga koe aho whakatata. Kisia ke he pungi nei, hongo furu maono e whare whakahua kai. Ni kua tau siu sea e mtoro ma tau tangata he maanga. Ke lata moe ha tau toro tau tangata he motu, kua tolo mai, hoko mai he maamea ni. Mui mai he whakaroanga lilifu e tau kōli me tau lolongo whiawhia, mai he mtakau whuata he maanga hala kepa, me tau whanau hala kepa. Pehena hatu tulu tō walatala tutupu ke lanta ia moe a whiwhinei no nofu a me munui ne po, tō liwa tō tulu ke whilewi a ke whae tapu kahau.